Inshuro nyinshi iyo bavuze ku gisirikare cy'u Rwanda by'umwihariko amateka yacyo ndetse n'ibikorwa cyakoze mu myaka 30 ishize, ntabwo habura kuvugwa intambara y'isuye ya kabiri ya Kongo yo kuva mu mwaka w'1998 kugera mu 2003. By'umwihariko muri iyi ntambara havugwamo igikorwa cyamenyekanye ku izina rya Operation Kitona. Iyo Operation Kitona ni igikorwa cya gisirikare cyakozwe mu buryo busa n'ubutarumvikanye kuri benshi, ku buryo kugeza na n'uyu munsi iyo operation irakigishwa mu mashuri ya gisirikare hirya no hino kubera ubuhanga yakoranywe. Ni igikorwa cyayobowe na General Retired James Kabarebe, ni umusirikare wamamaye cyane mu karere ndetse n'ahandi ku isi. Uyu munsi ni umunyamabanga wa leta ushinzwe ubutwererane bw'akarere muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga. Reka tuvuge kuri Operation Kitona. Iki kiganiro mu kugitegura kwifashishije inyandiko yitwa The Kitona Operation Rwanda's Gamble to Capture Kinshasa and the Misleading of Scenario, yanditswe na James Steiskar. Ni umuhanga cyane mu bijyanye na politike n'umutekano mpuzamahanga ndetse n'amateka y'igisirikare ku isi. Uyu nguyu yanabaye muri ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Kigali mu Rwanda kuva mu 1997 kugeza mu 2000. Byatumye bumwe mu bantu bafite byinshi bazi ku ntambara y'isi ya Kongo ya kabiri. Byamuhaye ubushobozi bwo kwandika kuri Operation Kitona. Niba ari ubwa mbere wisanze kuri uyu muyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukora subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa n'ibintu byinshi bisa n'ibicanganye kuri iyi si dutuye. Yewe wumva ndi Ray, nguhaye ikaze kuri Ray Entertainment. Still beginning, stay tuned. Ukwezi kwa gatanu mu 1997 ingabo za AFDLR zari ziyobowe na Laurent Désiré Kabila zigaruriye umujyi wa Kinshasa, binashyira iherezo ku myaka 32 y'ubutegetsi bwa Marshal Mobutu Sese Seko. Izi ngabo za AFDLR za Laurent Désiré Kabila zari zihuriye nk'abanyarwanda ndetse n'izindi ngabo z'ibindi bihugu biri nk'u Burundi na Uganda. Zikigera Kinshasa nta kindi cyakurikiyeho uretse kugeza Laurent Désiré Kabila ku mwanya wo kuba perezida wa Zaire, nuko icyo gihugu cyitwaga icyo gihe. Ndetse mu byo yahise akora mbere y'ibindi byose ni uguhindura iryo zina, iki gihugu kitwitwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubwo ni nabwo nyuma yo gushaka uwamuyoborera ingabo yahisemo James Kabarebe, wari umuyobozi wa gisirikare wa AFDLR, yari afite ipeti rya colonel. Icyo gihe yamugize umugaba mukuru w'ingabo z'igisirikare gishya cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. James Kabarebe mu byo yakoze byose kwari ugufasha Kabila ngo abashe kugira inzego zihamye za gisirikare, kubera ko niwe waremye igisirikare cya Kongo. Kabila ntacyo yari afite. Kabila amaze kuba perezida no kuryoherwa n'ubutegetsi, nibwo ibihugu bitifuzaga umubano we n'u Rwanda byari birangajwe imbere n'Ubufaransa byaje mwereka uburyo abanyarwanda bari ikibazo muri Kongo, maze nawe kuko ayibona atyo ahitamo gutera u Rwanda umugongo, afatanya n'abandi barurwanyaga barimo n'imitwe yashakaga guhungabanya umutekano warwo no kugaruka gukora jenoside. Kwiyunga kwa Kabila n'iyi mitwe cyari ikimenyetso cy'uko noneho aba bombi bashakaga gusenya u Rwanda. Gusa iyi migambi yose Kabila yabonaga ko atayitegura agifite ingabo z'u Rwanda mu gihugu cye ndetse na James Kabarebe akiyoboye ingabo ze. Nibwo rero hashize igihe cy'umwaka umwe umubano mwiza wari hagati y'u Rwanda na Kongo ya Kabila wese wangirika cyane, ntiwabugikomeje. Ndetse ubwo Kabila n'abamufashije mu rugamba rwo kwirukana mu Mobutu ku butegetsi baba barashwanye. Mu bya mbere Laurent Désiré Kabila yahise akora ni ukwirukana ingabo z'u Rwanda zari ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. N'ubundi yahereye kuri James Kabarebe wari umugaba mukuru w'ingabo ze, wanamufashije cyane mu kuyobora urugamba rwamugejeje ku butegetsi. James Kabarebe n'izindi ngabo z'u Rwanda bose bahise bataha mu rugo. Kuri iyi nshuro u Rwanda rwahise rubibona neza ko Kabila yararugambaniye kandi rwarakoze byose ngo agere ku butegetsi. Ibi byose yarabyirengagije ajya gukorana n'imitwe irurwanya. U Rwanda narwo ntabwo rwari rwiteguye kubona ibyo ngibyo biba ngo rubirebere gusa. Nibwo rwafashe umwanzuro wo kumutanga rumugaba w'ibitero atarisuganya. Ku itariki ya 2 kwa munani mu 1998 mu mujyi wa Goma hahise haboneka ingabo z'igisirikare cya Kongo zari ziyobowe na Major Sylvain Mbuki. Zahise zigumura kuri Kabila zigaragaza ko zitemeranya nawe mu mitegekere y'igihugu. Ako kanya izi ngabo zikigumura zikanatangaza ko zitagishaka kumwumvira. Abajyanama biba hafi bahise bamubwira ko izo ngabo zari zigiye gufatanya n'u Rwanda na Uganda bakamutera.
kandi koko ku rundi ruhande ingabo z'u Rwanda na Uganda zari zigiye kwinjira muri Kongo mu guhagarika Kabila, kubera ko u Rwanda rwo rwari rubizi neza ko rutabikoze ngo rumutange ibibazo byari gukurikiraho byari kuba bibi cyane ku mutekano w'u Rwanda. Ubwo rero rwari rugiye kwinjira muri Kongo bwa kabiri mu ntambara igiye kwitwa iya kabiri ya Kongo. Kabila i Kinshasa we yumvaga nta kingabo z'u Rwanda na Uganda zari mu birometero 2000 uvuye aho yarari zari kumutwara. Aba rero yatekerezaga ko batazamutera, bari bafite ububasha na tekinike nyinshi bakoresha bakamugeraho byihuse. Ibi nabyo ntabwo byari bigiye gutinda. Nibwo rero mu gihe zimwe mu ngabo ze zari zimaze kumwigumuraho, zahise zitangira kugenzura ibice binini cyane by'uburasirazuba bwa Kongo, ndetse ubwo noneho byahise bibuha u Rwanda na Uganda umwanya wo gutegura igitero kuri Kabila no kumwumvisha. Ubundi umutima w'ubutegetsi bwa Kabila wari Kinshasa, umurwa mukuru. Kugira ngo imigambi yose Kabila yari afite isenyuke burundu, nuko Kinshasa yagombaga kwigarurirwa kandi vuba. Nibwo rero hahise hategurwa igikorwa cyihuse cyagombaga gufata umwanya muto, ingabo z'u Rwanda zikajya Kinshasa. Icyo gikorwa cya gisirikare nicyo cyahawe izina rya Operation Kitona, yamamaye ku isi hose. Ingabo 800 zarimo iz'u Rwanda ku mubare munini, zari ziri kumwe n'abasirikare 31 b'Abagande bari bafite inshingano zo kurashisha imbunda ziremereye, nibo bari bagiye kujya muri icyo gikorwa. Bose hamwe bari bayobowe na James Kabarebe wari ufite ipeti rya Colonel icyo gihe. Imibare yari ihari, ntabwo kwari ukongera kugenda n'amaguru nk'uko byari byaragenze mu ntambara yo kuvanaho Mobutu, ahubwo hari hagiye gukoreshwa uburyo bushya bw'indege. Icyo gihe rero nibwo ku itariki ya 4 y'ukwezi kwa 8 mu 1998 izi ngabo zari zigiye muri Operation Kitona, zahise zifata indege ya Boeing 727 ya Air Zaire yari ku kibuga cy'indege cya Goma, maze ikurwa nk'abagenzi ihita ikoreshwa mu koroshya akazi ko kujya Kinshasa. Mu gihe Kabila we yari arimo atekereza ko ibishanga, amashyamba n'inzuzi biri hagati ya Goma na Kinshasa ari byinshi bitazapfa korohera ingabo z'u Rwanda kumugeraho. Abandi bo bari bamaze gufata indege yagombaga kubagurukana ikabajyana hafi y'umujyi wa Kinshasa. Nibwo rero mu mayeri ya gisirikare gihariye, izi ngabo zahagurukanwe n'indege zivanwe Goma zijyanwa ku kibuga cy'indege cya Kitona, cyari mu birometero nk'ibihumbi 200 uvuye i Goma. Kitona ni ikibuga cy'indege kinini cyubatswe n'Abanyamerika mu gihe cy'intambara butita, cyari giherereye mu ntara ya Bakongo. Aha Kitona rero hari mu birometero 550 uvuye Kinshasa, ugereranyije ni Goma. Ahangaha hari koroshya akazi ho kujya Kinshasa. Impamvu yo kujya Kitona nanone kwari uko ahangaha hari mu bice by'uburengerazuba bwa Kongo, hafi y'ibyamu bya Kongo. Rero kubanza kwigarurira aka gace kakoraga ku nyanja ya Atlantique byari ikarita nziza mu ntambara, kubera kanga ku cyambu niho havanwaga ibicuruzwa byinshi byabaga bizanwe n'ubwato bijyanwe Kinshasa ku murwa mukuru. Ubwo rero kwigarurira ibice byari ikarita nziza mu gutangiza urugamba kuri Kinshasa. Ku itariki ya 4 kwa 8 mu 1998 nibwo ingabo zari ziyobowe na James Kabarebe zari zigeze Kitona. Zikigera ku kibuga cy'indege cya Kitona, ari naryo zina ryahawe operation, zese zigarurira ikibuga cy'indege, kubera ko iki kibuga cy'indege cyari kirinzwe n'abasirikare bahoze mu gisirikare cya Mobutu, basaga n'abatariyumvagamo Kabila. Ndetse aba nabo ntago byatinze kubera ko mu minota 30 banganye n'ingabo z'u Rwanda baratsinzwe, bamanika amaboko, banahitamo kwiyunga kuri izo ngabo. Ubwo bwumvikane bwo kwita biyunga kuri ingabo z'u Rwanda bworohejwe nuko James Kabarebe bari bamuzi neza, kubera ko yari yarabaye umugaba mukuru w'ingabo kandi bari bazi ubushobozi bwe. Yari yarayoboye intambara batsinzwe bakiri kumwe na shebuja Marshal Mobutu. Ubwo rero nibwo bahise batangira urugendo rwo kugana Kinshasa. Kuri Kabila ibibazo byari bitangiye. Ingabo z'u Rwanda zari zimaze kugera mu birometero bike cyane hanze y'umurwa mukuru Kinshasa. Urugendo rwo kujya Kinshasa rwatangiye ku itariki ya 5 y'ukwa 8 mu 1998 bw'ingabo z'u Rwanda zatangizaga ibitero ku mijyi yari ku byambu ku nyanja ya Atlantique. Ubwo ni imijyi ya Banana na Mowanda, yatandukanwaga n'ibirometero 6 byonyine. Iyi mijyi mu buryo bwihuse yahise yigarurirwa n'ingabo z'u Rwanda. Ndetse byihuse izi ngabo zahise zifunga inzira zose zavanaga ibicuruzwa ku byamu bya Atlantique zibijyana Kinshasa. Muri make Kinshasa yari itandukanyijwe n'ibindi bice by'isi, wagerageza kuvayo cyangwa se kujya yanyuze mu mazi. James Kabarebe yari abizi neza ko aramutse abashije kugenzura ibyambu yari kubashyize leta ya Kabila mu mazi abira, kubera ko ubuzima Kinshasa bwari kuba ikibazo, kandi ingabo ze zari zimaze kubigeraho kubera ko ubwo zarimo zigenzura ikibuga cy'indege cya Kitona ndetse n'imijyi yari ku byambu yari yamaze kwigarurira.
hari hakurikiyeho kwigarurira urugomero rwa Inga ruri ku ruzi rwa Kongo. Uru rwatangaga amashanyarazi muri Kinshasa yose ndetse no mu bice by'uburengerazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ingabo zimaze kwigarurira ibyambu ku nyanja ya Atlantique byakomeje urugendo, maze ku itariki ya 10/8 mu 1998 ingabo z'u Rwanda zigarurira undi mujyi wa Goma. Ku itariki ya 15/8 izi ngabo z'u Rwanda zigaruruye urugomero rw'amashanyarazi rwa Inga rwo ku ruzi rwa Kongo, ndetse ku munsi wakurikiyeho ku itariki ya 14/8 urugomero rwarazimijwe. I Kinshasa umuriro ntiwaba ukigerayo, hahinduka icuraburindi. Ubwo noneho Kabila abona ko ibintu bitangiye gukomera. Iminsi 6 yakurikiyeho ingabo z'u Rwanda zagenze ibirometero 110 zigenda zitsinda umusubiriza ingabo za leta ya Kongo, ari nako zigenda zigarurira buri santimetero imwe ku yindi. Nta kabuza zari zigiye Kinshasa. Ingabo za Kabila zo zari zimaze kwereka shebuja ko nta bushobozi n'ubushake zari zifite byo guhangana n'ingabo z'u Rwanda, kubera ko Abanyarwanda bari ibitangaza mu kurwana intambara. Kabila wari uzi neza ubushobozi bw'ingabo z'u Rwanda kubera ko bwari bwaramushyize ku butegetsi, yarimo arebona neza ibigiye kumubaho. Yabonaga ko ari nk'ibyabaye kuri Mobutu rwose. Ingabo ze nazo icyoroshye zakoraga mu gihe zabaga zikubise amaso ingabo z'Abanyarwanda kwari uguta imbunda, zikirambura imyenda yazo, zikiruka zigana mu mashyamba, zikaburirwa irengero. Ku itariki ya 17/8 mu 1998 James Kabarebe n'ingabo ze bari bageze ku birometero 30 mu burengerazuba bw'umujyi wa Kinshasa. Ahangaha mu mujyi wa Kinshasa ibintu byaracitse. Kabila yari ari ku gitutu bya nyabyo, noneho yarimo abyumva neza ko intsinzi y'ingabo z'u Rwanda yari yegereje cyane. Nibwo yahisemo gufata indege ahunga agana mu mujyi wa Lubumbashi. Ahageze atangira gutabaza amahanga, ajya muri SADC ariwo muryango uhuriweho n'ibihugu byo mu majyepfo ya Afurika, abasaba ko bamutabara. Ndetse nk'umuntu wese uri mu bibazo yemeye gutanga umutungo kamere wa Kongo kuri buri wese uri buri mutabare. Byarangiye ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa 8 mu 1998 ibihugu bya Angola yaborwaga na José Eduardo dos Santos, Zimbabwe ya Robert Mugabe na Namibia ya Sam Nujoma bose bemeye kuza kumutabara, ariko nawe abaha kwisanzura muri zahabu na diyama bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kabila nawe atekeretse icyo mutazashaka, ariko ni munkiza Abanyarwanda. Ubwo rero ku ngabo z'u Rwanda ibintu byari bigiye guhindura isura. Urugamba rukomeye cyane rwari ruziye Abanyarwanda, bari bagiye guhura n'ingabo z'imyitozo ntagereranywa y'Abanyangora ndetse n'ibikoresho by'Abanyazimbabwe. Ibi nibyo kubera ko ingabo za Angola zari zimaze imyaka 19 zihanganye n'umujyi wa Inta wa Jonas Savimbi, kandi Dos Santos yari afite inyungu zo kurwana ku ruhande rwa Kongo, kubera ko yashakaga kuba inshuti n'ubutegetsi bwa Kabila, kwa ko bwa Mobutu bwari bwaramuzengereje, bwafashaga Jonas Savimbi nawe akahagiza Dos Santos bikomeye cyane. Mu ntambara rero ingabo za Zimbabwe zahise zinjira muri iyo ntambara zirinze umujyi wa Kinshasa, maze ingabo z'u Rwanda zisakirana nabo, maze mu rundi ruhande Eduardo dos Santos nawe yohereza ingabo zinjira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ziciye mu majyepfo y'uruzi rwa Kongo, zivuye mu gace ka Kabinda ko muri Angola, zituruka inyuma ingabo z'u Rwanda, maze naho urugamba rurakomera ku buryo izi ngabo zahise zigarura umujyi wa Moanda, umwe ingabo z'u Rwanda zahereyeho zifata. Ingabo z'u Rwanda zari ziteye imbere n'inyuma. Ahangaha General James Kabarebe wari uyoboye ingabo z'u Rwanda, kubera igitutu cy'ingabo za Angola zari zimuturutse inyuma, yahise ahatirizwa kugaba ibitero ku mujyi wa Kinshasa, ndetse nawe abikora uko ngoko, maze yinjira ku muzenguruko w'umujyi ashaka kwigarurira ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Njiri, aho yahanganye n'ingabo za Zimbabwe kugeza impande zombi zagabanya ikibuga cy'indege, bamwe bafata igice kimwe abandi bafata ikindi. Ariko nanone ibitero by'ingabo z'Abanyangora, Abanyazimbabwe n'ingabo za Kongo, ukongeraho n'abacancuro bahoze muri FARC, byabaye byinshi ku ngabo nkeya z'u Rwanda, ku buryo mu mpera z'ukwezi kwa 8 mu ntangiriro z'ukwezi kwa 9 mu 1998 ingabo z'u Rwanda zarwanaga intambara ku mpande zitandukanye arizo kwirwanaho ngo zidashira, kandi zinashaka kujya muri Kinshasa mu mujyi indani, kuko byari bimeze kuva mbere y'uko intambara itangira. Abanyekongo bavuga Ikinyarwanda by'umwihariko Abanyamurenge barimo bicwa nabi, batemagurwa, abandi batwikwa mu bubabare bukomeye cyane. Mu kwezi kwa 8 gushira nuko yacyenda gutangira, James Kabarebe yahise bibona ko gukomeza guhangana ashaka kwinjiza muri Kinshasa byari ubuzima bw'abaturage benshi bari mu mujyi wa Kinshasa. Ikindi, umubare w'ingabo ze n'ibikoresho bye byari bike cyane ugereranyije n'Abanyangora n'Abanyazimbabwe.
bari batabaye Kabila. Iyo akomeza kurwana rero yashoboraga gusenywa bihambaye, igisirikare cye kigashira bireba. Nk'umujenerali wari umaze guca mu ntambara nyinshi, yabonye ko amahitamo yo gukomeza kurwana kwari ukuba agiye kumara ingabo ze, ubwo rero yisanze asiganye amahitamo make. Urugamba rukomeye, yafashe icyemezo ahamagara i Kigali mu biro by'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda. Icyo gihe yari visi perezida Paul Kagame, yari na minisitiri w'ingabo. Yahise amuha inama zagombaga kumuvana muri icyo kibazo gihambaye. Paul Kagame nk'umujenerali w'igihangange wayoboye urugamba rwo kubohora u Rwanda akanahagarika jenoside yakorewe Abatutsi, ku mayeri ya gisirikare yabwiye James Kabarebe kumenya uko yitwara muri icyo kibazo, kubera ko ingabo z'ibihugu byari bihanganye n'u Rwanda zashakaga gufata ingabo z'u Rwanda mpiri, cyangwa se abanyarwanda bakemera kumanika amaboko ngo noneho bemere ko batsinzwe bakirwe mu ndege nk'ingabo zitsinzwe nyine. Nimwe James Kabarebe agaruka kuri iki gitero, yavuze ko perezida wa Repubulika y'u Rwanda uyu munsi Paul Kagame yavuze ko ibyo bitashobokaga rwose, ko nta musirikare w'u Rwanda umanika amaboko, ahubwo icyari gigiye gukurikiraho kwari kwivana mu maboko y'umwanzi wari ugose ingabo z'u Rwanda, kandi nawe ntabwo abishakaga. Umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda mu mayeri yihariye yabwiye James Kabarebe kuva mu mirwanire y'intambara yo guhangana n'umuntu umurebana, conventional warfare, bagakoresha uburyo bw'imirwanire bw'udutero shuma, guerrilla war. Kandi birazwi neza ko kuri iyi mirwanire abanyarwanda bari mu beza muri ibyo bihe, kubera ko nk'icyo gihe benshi muri izo ngabo bari barakoresheje ubu buryo bw'imirwanire mu gihe bahanganaga n'ingabo za FARC, bakaziha isomo rya gisirikare. Icya kabiri, umugabo w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda yahayemo inama James Kabarebe kwari ukureka kurwana agana Kinshasa, ahubwo akareba ikibuga cy'indege cyari hafi aho ngaho ingabo ze zari kubasha kwigarurira, noneho nawe akohereza indege zari guturuka i Kigali zikajya kubafatayo. Amahitamo yari abiri. Aya mbere kwari kujya muri Congo Brazzaville ku kibuga cy'indege cya Pointe Noire, cyangwa se bakajya muri Angola ku kibuga cy'indege cya Makera de Zombo. Aha rero nibwo umugabo w'ikirenga yabagiriye inama yo kujya Makera de Zombo muri Angola mu buryo bwihuse. Nibwo James Kabarebe wari uyoboye izo ngabo yahise aha abatasi b'amabwiriza yo kujya gutata icyo kibuga cy'indege n'inzira yabagezayo, kubera ko ingabo z'u Rwanda ntabwo zari zihazi neza. Itsinda ry'abatasi ryagaruye amakuru agaragaza byose izi ngabo zari zikeneye kugira ngo zijye Makera de Zombo. Aha Makera de Zombo hari mu majyepfo ya Angola, ibirometero 360 uvuye aho izi ngabo zari ziri. Aha rero ntandi mahitamo yari ahari uretse kujya aho hantu. Ubwo rero nibwo mu kwezi kwa 9 hagati mu mwaka wa 1998 General James Kabarebe yayoboye ingabo ze azerekeza Makera de Zombo, aca mu mashyamba y'inzitane, maze birangiriza ingabo zigeze kuri iki kibuga cya Makera de Zombo. Cyakirinzwe n'ingabo z'abanyangora zigera kuri 400, ariko abo bari bake cyane imbere y'ingabo z'u Rwanda, kubera ko ubwabyo ntabwo bashije kwihagararaho, maze mu mwanya muto ikibuga cy'indege cya Makera de Zombo gihita kigarurirwa n'ingabo z'u Rwanda. Aha rero igitego cya mbere cyari gitsinzwe, ariko hari akazi kenshi ko gukorwa ndetse n'urugendo rwinshi rwo kugenda, kubera ko ubwo iki kibuga ntabwo cyari gifite ubushobozi bwo kwakira indege nini zari gushobora gucyura abasirikare b'u Rwanda bari aho ngaho. Cyari gito cyane kandi cyari cyarangiritse bikomeye, ku buryo kuba indege nini za rutura zari kuhahagurukira ntabwo byari gushoboka. Ingabo z'u Rwanda rero zikimara kwigarura aho hantu, icya mbere zakoze ni ukwiyemeza kurinda iki kibuga cy'indege kugeza ku munota wa nyuma. Icya kabiri kwari ugusana icyo kibuga cyari cyarangiritse kugira ngo indege nini zizashobore kuhava zije kubatwara. Nako byagenze, kubera ko ako kanya hahise hashyirwaho umurongo w'ubwirinzi washyizwe ku birometero 100 uvuye kuri icyo kibuga cy'indege cya Makera de Zombo, maze ingabo z'u Rwanda zirinda ko hari izindi ngabo zaza zisatira icyo kibuga. Mu buryo bwo gusana icyo kibuga nabwo hahise butangira, kubera ko byasaga ko indege zivana ibikoresho byose byo kubaka, byari imicanga na za sima n'amatara n'ibindi bikoresho nkenerwa byose, bikava i Kigali bikagera mu Makera de Zombo kugira ngo iyo mirimo ikorwe. Iyi mirimo yatwaye ibyumweru byinshi, ku buryo ikibuga cy'indege cyasanwe kikongerwaho metero zigera ku 1400, ndetse kigashyirwaho n'amatara yashoboraga kwifashishwa mu gihe cy'ijoro, kandi ibyo byakorwaga mu masasu akomeye cyane yakomezwaga kuraswa ku ngabo z'u Rwanda. Ni ibitero bitasibaga amanywa n'ijoro. Ibi byose byakozwe n'ingabo z'u Rwanda mu murava ukomeye cyane, kugira buryo n'ubu ngubu kwiyumvisha urwego zakuze muri aka kazi kose ntabwo byumvwa na bose. Nyuma yo gusoza aka kazi, noneho mu buryo bworoshye indege nini zahagurutse Kigali zibona noneho uburyo bwo kugwa kuri icyo kibuga cy'indege cya Makera de Zombo mu gihe cy'ijoro, kubera ko amatara yari yamaze gushyirwaho. Noneho zatangiye gucyura abasirikare b'Abanyarwanda zibazana i Kigali mu rugo. Mu nshuro zigera kuri 30 indege zagiye zijya kuri Makera de Zombo gutwara ingabo z'u Rwanda,
ndetse ku rundi ruhande abasirikare b'abanya-Uganda bari kumwe n'abasirikare b'u Rwanda bari bafite inshingano zo kurashisha indi mbunda nini basubijwe i Kampala ari bazima, bakirwa n'ibyishimo ntagereranywa na General Salim Musara i Kampala. None izindi ngabo z'abanyekongo zafatanyije n'u Rwanda nazo zemerewe kuzana n'izindi ngabo, ariko abenshi ntago babyemeye, bahisemo kwisubirira mu miryango yabo, abandi bahitamo kuguma muri Angola maze bagana mu gisirikare cya Iniga ya Savimbi. Ingabo z'u Rwanda zari kuri Makera de Sombo zacyuwe mu rugo zose kugeza ubwo byageze ku mpera y'umwaka w'1998, ingabo zose zimaze kugera i Kigali. Ibikorwa by'ingabo z'u Rwanda muri Operation Kitona byagarutsweho mu buryo bwihariye mu nyandiko z'abashakashatsi ndetse n'ibitabo by'abahanga ku ntambara, byose byagiye bigaruka kuri ibi bikorwa byose tuvuze muri Operation Kitona. Ibi byabaye ibigwi bikomeye cyane ku ngabo z'u Rwanda ku isi, ndetse ku buryo iyi Operation Kitona uburyo yakozwemo ni rimwe mu masomo akomeye yihariye yigwa ku isi hose mu mashuri ya gisirikare mu bihugu bitandukanye, ni imwe mu nkuru zihariye mu birebana n'intambara zigezweho. General James Kabarebe wayoboye iyo operation ku ruhande rw'ingabo z'u Rwanda kugeza n'uyu munsi n'umwe mu bajenero b'ibigwi bikomeye cyane ku isi hose, uretse n'abanyarwanda bamuzi n'abanyamahanga bamuzi cyane. Nyuma y'iki gihe rero kubw'intambara ya kabiri ya Kongo yendaga kugana ku musozo mu 2002, uyu General James Kabarebe wayoboye Operation Kitona, nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yamugize umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda. Izi ni inshingano yakoze imyaka 8 yose kugera mu kwa kane mu 2010 ubwo yagirwaga minisitiri w'ingabo, nabwo amara indi myaka 8 kuri uyu mwanya, maze mu kwa 10 mu 2018 agirwa umujyanama wihariye mu bijyanye n'umutekano wa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame kugeza mu kwezi kwa 8 mu 2023 ubwo we na bagenzi be b'abasirikare b'abajenero bajyaga mu kiruhuko cy'izabukuru. Uyu munsi n'umunyamabanga wa leta ushinzwe ubutwererane bw'akarere muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga.